大家平安，要jabai tu suaka jam-jaman nama kajinana sulibat. Sekatu suaka jam-jaman na urta supui na kainwa semas. Imazai tua Filipi, imazai tua sepata suratan, imazai tua ita kayang patu shiba kayang. Pai, ku sini kiliba kaku kina sengnita na markaku vetek. Timu mawan aku reban, aku lai-lai. Ulamuna namanya tu sua na kikakejeng, kisusu tuata marai-rai. Timuna markaku sini kiliba. Opisura akan tanumuna mandusa nama saru tuata marai-rai. Ati yuadi kati sintuci. Ula namaita anu warung kisusu tuata marai-rai. Au ki ongaken tanusu na nama pase ta ku sarat pusaradi sarasuji na ichua mandusa ababaya bayan ayatwa tiamaju na kisah selan tanuaken na manzuri tua temau cikir tua na penakar bareba kai anamaya te agreement katua zuma aku sikata jaran na kipusen sengan. Mapa na sinibici ka pitwa bincikan tua ngadan nua uri valu tan cau. Kalau barbau para orang masanu kisusuan tuata marai-rai. Iwan anangken na muban kalau barbau. Pakalangu tua kana sosawanga anu warung. Arupa sekatan patedanga asipancezan nuata marai-rai maya sepapu warung apatara nemanga nuka nema anu kina salinga kainuriu sakamaya toa cemas sanu pasirwana ki aung nu maya tazwa anu warung katuanu kini meneman anak kita belanga tai kiri situ Yesu ki zazawin anga anazwa na kemasi tua semasa sulibatan aini kabarai nua maka kini menem nua cau labde uriku si papu beri-berilana ibu kini menemu sakamaya azwa nama Pak Uri sikama paalayan mapasitan macingkian tengrayan nama ligu-ligu tua nangwaan nua izwa nangwangwa sikudan nu izwa sejalep zengrin pa nene tuanga parau tua namaya tua azwa nu kini turu anu kini tahu cikeran anu kini tahu ciker anu kini randa anu pinatsunana kemasi tanuaken pasusuyang maya tucu au kimuna kizangi nazwa arupa pusulibalibata datsmas aichukai no tsmas sinibi chikimazai tua Filipi书4章1到9节。读出个teman-teman na sini putarban no cema tenujen享受交托的喜乐，享受交托的喜乐。Levan ayat sini papu terban tenujen tu suah ka teman-teman. Saka lamasan mabana ta cema sa kasisuan tu ada levan. Ayat Tuhan na kijajaran cinta ada cemas. Para tangan nama sirban cin sakamaya. Ayat Tuhan izwa taka kelingan. Izwa ro poputsemuri tanutin. Izwa ro semasa tanutin. Izwa aru makai ta sikapa parangzan tuata kemudanga. Izwa ichwa ta semasa di Yesus Kristus. 接受耶稣成为救主，让我们拥有新的身份。但是我们必须有新的生命的样式，并且让这个新生命不断的更新变化。
活出亮丽的人生，迈向成熟，这样的生命才能够吸引人，才具有感染力。盼望我们每一个人的生命因交托而喜乐。督促啊，家们啊，心里宝贝讲的那默想，我的生命里头有哪些忧虑需要卸下来交托给主呢？阿那玛扎玛那苏达里玛扎万，阿那玛扎苏西卡巴阿王，巴巴样，巴巴朗赞多加怎么？Kisu nama kaya gemau-gau tua mana sini pawai noa sema salvan sinaya cantin tu suaka jaman-jaman latina na pulingaling au mapulat ajarvan apororau masih tu itu ada semas saka actually no jana sisiu kinu pasu ni ang agamalu saka kainuri 亲爱的上帝，我常为许多无关紧要的事情挂心，以致心中烦乱，失去平安。求你帮助我们学习全然交托，并且相信你的保守与带领是最美好的安排。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。Mali-mali, dan nama kecinana sulibat, dan nama kaya cinana mareba parorau, kadabarbai ya parorau, ayat tua izo ta semasa nakisan janutin, ayat kenapa upisu janutin nama pulata ja 平安。